emu akwa baba Adom TV bedroom health tips. So 5 minutes yenche ni edi nkomo yi. Fasedama endpoint ninti ene yewo UGMC a yede Dr. Penny Dr. Mwakudia edi nkomo yi. Oyo doctor wo hwe nsono no. Yensono mu enyi hawo nyina de ban ho behwe wo liver no so saa. Bibia no obo hu dawuro. Ye dog bre so omundio. Nti ene ehu hia pa se nkomo we utie. Na utie die. Dog ye na ose. Ye mu akwa bapa. Nti ye se wopo ni nyina atofa. Nti wiki mu de hepatitis C no. Ene no so se eyemoje mu. Ba ne sei. Nti akwan eta fa so nya hepatitis C pa wo hwe wiase nyina. Eye wo mo a ebia last me kwa kan say ghetto but say nya ghetto fo nko a. Wo mo ta eye injection drug abuse no. Once on be use cylinder baako. Nti wo wono ho a no apase ama ni nua no de awono ho no apase ama ni nua no de awono ho. Nti emoja na be kapane no so no so obi wo bi a na omo spread. Ana Ghana house kwan baako a say hu pa ne say because o hwe prevalence ya omo a hwe your population na emu be 2.6 to 3% and or hepatitis C. Okay. But we share the 5 northern regions pa. So we share upper east say ya about 14.5% of the population in the will be. We share upper west so almost about 13%. North is around 12%. Into share a sroho no pa. But the who say also almost tribal marks no. And as clarification marks no and circumcision no amo enter in the hospital no instruments no omo dey no say one kokuru su ye and one sterilizing the year ubin say na efri nipa ba ko so na no so ko na ko ho na spread the infection no the betim dey ababio no say etimi fa nam but namu no ye hu say no so sa be 4.3% and ebetimi afa enam ana etimi fa oba wanyema owo bie no so obetimi e de amane ba eno so enhye da eno so sa ye be 3% ana obetimi de e de ama wo momba enti so hepatitis B ne dia mainly no so obi a owo bi ni moja ekọ obi a woni bie mu a no so enya hepatitis C na enti de ne ye wo so ho no msesie there was no say no more aware the education ye ko education no na den me nyini say o mo wo education ni sa because first no na me nim say anka esro hofo no mo giduabo ne sa na ma ne di but me sha say no o mo enya enkwita hodie no me hu say o mo gidi pa enti so obi wo honom na so onya ensunsanso wo hepatitis C ho a o mo say eyeduabo ana so obi na ato o maduru anti bebre enim se yade bi wo honom sa ekum wo mo enti ese etimi bodawuro e wo honom se de be ya wo mo be ti enem se wo kira na e be hwe signs and symptoms no ene na ebi obi so se eduabo no because ebi ada bibi kosu bisa wada mo yemfa wonsi wo kira na ye nto so Dr. Mwakudia de ene ne edi nkomo nti wo kasa wo soro ho north no 3 northern regions na say eno nche se bi a yi Accra ni East ni Central bi ni ho bo che se ho no de no wosro ene ye hunu kwan ye fa so a eba ti misro we nyina na ye bedi nkomo no be wie bedu fiada no no hu anamo a wo so otuo se be ya ye nyina ye betumi atu ase na obi anya apomuden pa Fasedama endpoint Homeopathic clinic yare be obowura ho be show infections enko treating CCI diabetes no stroke so ya akọ no show 0244867068 medi afia amankwa tamaklo ochna enkwa hoden ho a ebesa to aso